Porjon pen to kolang soda kacheleng atawar rong asora tum thurpak pen towar kachiselam. Helping Help Group NGO asong cipatir piponsi art competition mate arjan ki hika cipatia jamek kedengpon. Piggery, goatry and poultry farming aputhak sikik kipipon ajaimek kedengpon. Kardon nili Abirta thanbang hi sami mirdi indikatharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan apan kardon ba jediklo kardon tangte Pini prime time Abirta leng tonpen arju konikha. Helping Help Group NGO asong cipatir piponsi art competition mate arjan ki hika cipatia jamek kedengpon. Pini pai nipai inkoira trokar ni ada porpai crazy rachiti ma porpen Karbi people hola sai hem tarlang so difolong Helping Help Group NGO song amai phu kabin teron pi chunbang indika milik pila pen Surajit Seti Publicity Secretary pen Japon se ingdeng isi pen ha ingdeng pho mate class 1 to class 5 an log charleo sotma phan pangrum si art competition mate arjan ki hika chipate padopon. Bangso art competition mate arjan ki hika chipatia long alohi sarpo man pen Mr. George Timo KSA General Secretary, Mr. Susanta Roy Difu Press Club Vice President Senior Journalist, Mr. Komal Ronghang Difu Press Club Organizing Secretary Senior Journalist, Mr. Abhijit Das Sarada Sangeet Vidalaya Lothan Bang Anparta Penang an Lochar Leo Somarapia Potum Chetongdon. Nili tum Karbilo Charlie song hin pen Helping Help Group NGO tumphan Pini Asonson art competition for students from class 1 to class 5 and tumphan Pini Ladakh Taralang so mate Karbi Cultural Society Central Committee Office long art competition kibi ponte pot alang li than chorolo lapen nili KCS Central Committee tumphan alang li tumphan chorolo la Helping Help and NGO tumlong alang litum dimklong kipi lapen kacerap kecedun pot lasi Pini lason art competition kipi ponte pot alang liton aprangsi Karbilo Charlie song hin pen chorolo athema lo kacharli ho hormu kelake ABC 1 2 3 ba ko go la chole e kacharli la le lo kacharli kali ABC means not only learning education means not only learning ABC or 1 2 3 or go. Singing, dancing, kilun ke kan, pathu kacipate ang tonta. Ingsi lata education lo. Pini ilitum langdame. Kilun ke kan the atumta nong me wan lo. Kilun ke kan the kusita me kilun ke kan pen lok tumta bang akai cipareng tum dolo. Acting pen lok ta akai cipang reng tum dolo. Lasi painting ta ingsia art lo. Latang siat tuarlo akai cipareng ni phan lapen painting da texture painting ta artist tum ta dolo lasi alang litum mesensen Pini son dak laso a platform long dolo kebang jilani bage kaprek akang tu a platform long ta alang litum phan kengkam ki meche joron po punili alang litum Pini first second third ke hai tum lapen Pini price kelo de tum pusita me alang litum phan ta kebang jilani bage kaprek platform long pusita me bala sonak thak pusita me alang litu han nili best wishes dolo lapen Pini sonak thak helping hand tum a group tum lason art competition kibi ponthek alang litum ingsi philanthropical deeds lake alang litum phanali alang litum rada phan ke claim pia pot kap lason ke claim ponthek alang litum phan chorolo lapen kebang jilani tame Karbiang long kiturmi a ove ariso ezang tum sitame lason noble deeds mate philanthropical deeds bang ke claim ponji phan khai phan longri phan pu matha pen kebang jilani pusitame nang litum ta hong hempen hong nabar pu nabar ji phansi Difu pen Govinti so report Northeast Karbi Live. Tangte Pini aduntu arsigjit lapen akenang soda Abirta leno nang tonpen arjumonik thak. Piggery, goatry and poultry farming aputhak sikik kipipon ajaimek kedengpon.
Nijang Karbi Anglong dongka mukan rong supialong Pini pai inkoira truck bhom tiarni piggery, goatry and poultry farming aputhak seke ki pipona jai mek kedengpon. Labangso seke ki pipona jai mek along kachetong dun manpeng pen Dr. Rimjim Bepi, Dr. Pon Coach Kumar Latskar, lapen rong raratum chetong dun si seke ki pipon ingsam jin pen chetong pon. Labangso seke ki pipon kachepatir pipon lake Animal Husbandry and Veterinary Department ahin pen si chepatir pipon. Labangso seke ki pipon lake nithoma farman seke pipon si Pini ki jut si seke ki pipon ar nilo. Labangso seke ki pipon along rong rada phan ke than pachini lake hem ke pangring marada pi phak bi lapen ason ke pangring marada pi phan koson si kalana pa mejima koson kalana pen si hem ke pangring marada pi tum jima lapen hem ke pangring marada pi pen kopi si ale ke long pon jima la hai huya lama puthak rong rada phan than pachini pen Pini ki jut si jai mek ingsam jin pen pachun pon. Non puthot Animal Husbandry and Veterinary Department ahin pen pherang ke thengno nang ke thandu na puthakle arju iksinang nilitum hedi mane actually farmers do an kon Karbi Anglong pen West Karbi Anglong hote do an farmers to man hedi mane ekta knowledge scientific keli latum person si mane animals ka pangring nang jiba so puthak si nilitum training ki hedi sector beleg piggery sector puthak nilitum thanlo anke goatry sector puthak thanlo anke poultry sector puthak nilitum thanlo so training main objective ke lapo hilo je nilitum da ke do farmers ko anma latum mane income mane livestock pen hedi income generating e phanse nilitum so training ka pati nian farman sela bang so jai meke teng nang leto nilitum actually hedi mane 9 da training was actually 3 days training was supposed to go 3 days again 9 groups of phanse nilitum so training ki ta hai Pini bang ke kijut siani nilitum hana he than kon kilo helo la bi ke pang dai nei ko som noma la pen bi a bemar pen ka pe jok nei ko som noma la pen a hem ko som si ke kin nang chi ma hai lang sum nilitum nang than kon no la pen ko so a side hone hedi abi ko son a chili si pang dai kon nang chi ma hai lang kon ta la pusom do ma message ke pian tum do nilitum la da training and pen mane nilitum hana than pen ka ding long rat kan sami nili kapasini yang tung la pilo kadu ko vis kami la training along sami kidun pen mane aning chibi dun kami pen je training along dun pen aning chibi pen alang litum sami la sona kami pen ki hanje imi thang kan sa li la so training dun la pen abi pang dang hayo ko sami athima upai biang ki nam lok un e pulutan ke bang long kan athi le litum che hang pen sirame litum la so bi pang dang la pen ali do imi thang kan si নমস্কাৰ মোৰ নাম ডক্টৰ পংকজ কুমাৰ লস্কৰ মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মহকুমা পশুপালন বিষয়া আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অনাৰেবল EM উপিং মাছলাই ছাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি ইনকাম জেনেৰেটিং কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি উদ্যমী আৰু আগ্ৰহী যিখিনি পশুপালক আছে তেওঁলোকক বাছি পেলাই তেওঁলোকক স্কিল বেছ ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু তেওঁৰ নিৰ্দেশতেই আমি যোৱা 1.5 মাহ ধৰি আমি আমাৰ ডক্টৰ ৰূপম আছে আমাৰ লগতে আমাৰ ডক্টৰ ৰিমজিম বেবী আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি 1.5 মাহ ধৰি আমাৰ এই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 400 ফাৰ্মাৰক আমি বিজ্ঞানসন্মত কেনেধৰণে পশুপালন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু এই ট্ৰেইনিঙৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকক আমি স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে আগুৱাই লৈ যাওঁ Nijang Karbi Anglong bothat lang so hongkram pen longki rong pi report Northeast Karbi Live Tangte Pini adun thu ar sigjit la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik thak Borjon pen to kolang Sodak kacheleng atowar rong asora tum thurpak pen towar kachiselam Lakhain ko rapon ni lebemisi constituency ke parlo Borjon to kolang soha war ke dora retum arni wang radatum kacheleng atowar non malom inghan lang bunga jo towar ke thok la pen lang bung ke tho sai do ana sai klempon lo
pai cek lo di phai ingkoi ra por ni ada por phai sirke pen por phai pho an borjan polling center ke parlo pung adong masite rang arong sora tum lapen borjan vo phong rong pia rong atum dhorom lapen party alam chipu pepin pen methang kai kesi kache lengjia phana ke nang sot na phong rong lang su ana towar sangti lapen arlong ke thokasai klempon lo labang so sai klempon je phan inut borjan polling center a president hunaram terang alangli akhiada chinghon hepin pen arni si vet farman dampar gari ihum lapen jcb ihum chipi dun si sai klempon lo rar tumahin pen hunaram terang asang huwa phan kachoro pajir podrinti pusi konchung bang kensing inti lapen maising phang cho tumahin pen chethan pon Rada tum kacilenga sumar tum loga charli ke dam ke bang ke soa hut hospital ke dam ke bang kisung lapen hithi kulat ke dam ke bang kisung kace chakun eong si methanga tumahin pen klempon angkoklo ke dam tang surhini rain koening kan sen gravel atowar punga dong pen borjan tokolang so towaran kaselam ponjia phan mla dr momin lapen nilip msc pobitro rong pia tumahin pen election aprang jaya garwala tuma phan paklem pon lo sita aphian ke kopi koson lo nei patang te det amat nona bang ke rada tum ka cheleng sungbin anber na tum media ahin pen gewang along kami ni tum jitu kachuning ri jia putha kalam ke lapu heno jenil tum dak pungudong tu borjan tokolang su lawang Sodak niltum kacileng sumpi atheniltum kai ketame lang han penat si kacileng na la si chojor tolang punon niltum la non sa kiti chuklem pi chom picham tum sumpi ano atheniltum arwe jang thop po anke ing dongle lason sengevel thok the tuwar senitum gari bang ko arbe jang hulote panghan lap ti anke gari bang ni ponil tum kapar pu ko nahi kapti boy ko nahi sakya pe na nil tum sa ar kiso ma josi non nil tum da borjan tu tokolang so risak hidi la board committee alangli president sangho alangli terang sangho ke haisi nil tum han la an kisung lo nang tum dak la sinili hin pen dam hari hum jcb hum nang rapu pusi alang li getugat ahin pen si nil tum han nang rap lo la sinil tum ta sa sugiyon han inut sikai si hini la pu chirung sinil tum lawang so pini la so sayang deng tum ki klempon la si nil tum chuning ri alam thegela pulo je obit prosar ta dak nil tuma area long nang lang ra dugong lo pura trap jin pen la non barla por ni tum han sen gebel sangkiar long atowar nang thok pitlong ni phasini tum chuning ri do kasi labang so chuning ri don ke ni tum phan aning kan same la election jilo ko plote tum han sapu nang bunai pi bong po enke election jude ten ton proof amat ni tum ben place non ke pini ani ni tum rat khul si claim nang kok lo la si chuning ri le thot lo la MSC Povitro sar pangstame nang rap bek po si chuning rilo la jong si nang rap det pulut litum an so se lang phan ning samji la pen alang li long sinil tum doji sitami la son nil tum aning kan sin nil tum rat bunai nang ver ti song nang ver pulut litum kupulo ki dodun thegi la si nil tum school ki dono somar phan chingjin sume me school ki dono somar ta chingkoi plak po sai kerwan chingkoi plak po uniform that in hanang saying say ana kisung nil tum baki kini ke misens tamini tum la hithi borwa ki dun yak to war bang hitum han nangpa me pi pedet la si chuning rile tholo nen jongsi la Sodak barla por jong sini tum han la hay to war nangpa me pi sen ni tum ni sampi di la si chuning rile tholo prap jin be nang bunai pi la si Pini bang an bang doji ha to pini nil tum da ke claim ke bang hokep ni do kok ta hai la edon pen kacirung poyama edon pen kacirung mane ni tum alang li dak committee amen dulu hunaram terang hunaram terang alang li ningkang sampai ningki me penang tumduk onglo pusi nilihen menang ram po nang li tum danang cirap citu noi pusi nil tum ratur pak si dam tang la sorkar pe nang tum phan la bang so towar sen rever mate sangki arong ke thok je phanang tum phan nang thok kilo la so tang ti det ma man tang lo ma tang ti adhang ton ko ningkan hini nai claim ta la ton ko ti kona na kang ton ke dak ihi ke dak borjan la ni tum
Api puling lo la school hem anang ton kok mat. Aku hi ke hat tu kulang su anang ton kok mat la sodak bang palong kok. Ningkan hinia ke klaim da anang ton kok. Mungkin itu ke non ke cileng kisung dong ke. Gari bang po jang dur hakona ni meeting program ni bas curi jap po ikeng man kidam nai. Curi jap nak ni tum la anak kisung. Dak la tu kulang tu borjan ke nang tung ke border lo gadi. Oh border lo gulak hat border lo. Hat border di ke rong an rak do di nang tum. Nil tum da ke tukulang so pendang lok pungudong an ke rong thom. Parong thom du. Nilimen cha thani gi ma. Nilimen ke nili mai sing phangchu. Dak borjan rong pierong kami kar. Choki hola pen Anil Sonrong Pha report Northeast Karbi Live. Tang Pini prime time Abirta lapuan si kang toniklo. Kadu ka ve phanta kurwang thu lapen to me thak me. Kardom.